bakunzi bafana b'ikipe ya Nyamukandagira murihe mukande subscribe. Uyu ni umukozi wanyu, tugomba kubana gatanu ku kandi mu makuru aremereye cyane mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga. Yatangiye kujya ku isoko gigura nigurisha, ishaka abakinyi beza, anariko iteganya no gukoza umweyo hari za Shyorongi, ikirukana abakinyi badafite icyo bamaze mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, ndetse na bamwe mu basoje amasezerano batazongererwa. Muraba harimo Arsene Tuyisenge Tuguma, harimo uwo bita Nzotanga, hakazamo Muzungu, hakazamo Bakategeya, hakazamo ba Ramadani, hakazamo ndetse na Kwitonda Arebaka. Abo akaba ari abakinyi bashobora gusohoka muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga bakajya gushaka andi makipe, dore ko nta n'umwanya uhagije babona muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ndetse hari n'andi makuru avuga ko Pavel Nzira nawe ashobora kuba yasohoka muri ikipe, anariko abandi bakinyi bagenda binjira muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Turasangamo amazina aremereye, ariko reka tubanze tuvuge ibigwi by'uyu mutoza urimo raca $40,000 by'idolari ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Bakaba bamwita Serami, akaba ari umutoza w'umunyamaroke, akaba yaratoje amakipe atandukanye harimo ngaza Raja Casablanca. Urumva rero ko kuba yakwerekeza muri ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ari ibintu birenze kandi bigomba gukorwa kandi ivuba. Sibyo gusa kandi ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga yararanganyije amaso, ireba muri Gor Mahia, ireba muri za Mamelodi, ireba muri za Kaizer Chiefs, ireba hariya muri Burkina Faso iwabo wa Sheikh Djibril Watara. Itangira kuba yaganiriza abakinyi batandukanye, amaprofile yabo aremereye cyane, dore ngo uyu musore afite uyu wambaye metero wambaye nimero 36 ni umusore w'umuhanga ushoboye kandi ushobotse, ni kapiteni w'ikipe akinira. Rero akaba ari umwataka w'umuhanga ibitega vunderezamo, na niyo mpamvu bamuhaye kuba yakwambara kapiteni bitewe n'uburyo ayobora ikipe ye mu gutsinda ibitego. Afite metero 1 na santimetero 65 iyo yirukanga, kugira ngo ni vatiri ya Mercedes Benz irambitse ku butaka. Urumva rero ko ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu irimo kugenda ikora diru ziremereye cyane. Nuko rero situation zifashe, munyemerere mukande subscribe, anaruko ikipe ya APR nikomeje kuba yareba mu mafani club yaba yaritabiriye imikino ya CAF Confederation Cup ikagera kure, ikaba igiye kuzanamo abo bakinyi bafite experience, dore ko n'abatoza bagomba gusinya muri ikipe ya Nyamukandagira ari babatoza b'abahanga bashoboye kandi bashobotse, bagomba guca agahigo ko kuba bakora byinshi mu makipe yabo, ndetse banakoze byinshi bakagera kure, bazi icyo bita vestiaire icyo ari cyo, gukereya umwuka mwiza hagati y'abakinyi, ndetse no kubaka icyizere mu bafana babatoza batareba ku nyungu zabo gusa. Nga Darikonovic, murakoze cyane, ibanga ni subscribe.